ka tlhoafalo o se emetše ka tlhoafalo a ke re ge ke ya ka mola a go moroka ka fale nke ke molate ka sebopego se ka kapa radio molotšana woo ka nnete kwa gore goroša ka gare ga lenanego a lapitšentše kgolo tharollong ya mathata Ikgapa ke kgoroša. Nna ke ikgapa ke kgoroša. ke ikgapa ke kgoroša Ke kgoroša. a gone molato motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 IFM a ke skothane wo Ikgapa ke kgoroša. Ikgapa ke kgoroša. Bakala. Ke tlawa ke tsa lampalaka. Nna ke tlawa ke tsa lampalaka. Ke tlawa ke tsa motswaka. Nna motsadi wa ka re phela ka ditshwantsho. Nna le bona ba ke mabontshong. nna le mosadi ya ka re phela ka ditshele le bana ba ka ga ba ntlhomphe Ke ikgapa ke kgoroša. ke ka baka leo ke gapago ke kgoroša Ke ikgapa ke ke kgopela tharollo ya mathata a motse wa ka tharollo ya mathata a lapa la ka tharollo ya bophelo ba ka ba re ngwana segone tharollo ya mathata. ba re leletša seyalemoyeng o kgone go kopana re a leboga ba gešo re kgopela gore dillathekeng di beng silent mowe ke ntwa mathomo sa bobedi re kgopela gore re seke bebe ra bitša maina a dingaka baporofeta le dikereke mo moyeng ka maina se sengwe gape re kgopela gore nnete fela tafoleng ke yona e ka kgonang go lentšha ka gare ga mathata a le leng ka gare ga ona ka lebaka la gore nnete ya phološa e ka be e baba e ka be e jiša ditlhong e le bohloko re inyaka mo tafoleng mo gore go tle go bonagale gore na ga botse le thušwa ka eng se sengwe gape re kgopela gore ge go ka diragala gore go be le go ngangišana re seke ra tsenana ka ganong re faneng sebaka re theeletšaneng and then ge e ka ba gone le o e leng gore o kwa o ka re o mong gabe ditaba tša gage gabotse a no emiša letsogo re mo fe sebaka gore a kgone go di lokiša se sengwe gape ba gešo radio ga e nyake mahlapa radio e nyaka polelo yeo e hlapilego e dutšeng gabotse ka gare ga tsebe ya motheeletši o se ko a hwetša re ntšha mantšo a bohloko mantšo a go baba ao a ba a lomelago wa hwetša motheeletši a theeletše seyalemoya e le o mogolo kapa e le o monnyane lentšu le sa motho le gabotse ka mogare ga ditsebe tša gagwe se sengwe gape e le sa mafelelo dilo tše le di bonang mo ke di-camera ba gešo di-camera tše ke tloga ke ne le bonnete ba gore ka moka ga lena le leng mo go ne nako e le kgonang go dula la bogela pitšeng tše kgolo mo difounung ba bangwe ba balli ba we le a ba tseba ba bangwe a le ba tsebe jwale nnete fela ya go di feta ka moka ke gore le kgono le bona ba le letlhong le ba bogela le ba tseba le sa ba tsebe ba theeletše le go bogela lena le kgono lebaka la di-camera tše ke le le tee fela ba gešo ge ba gašalang ba le mo ba bang ba ga bolena šetše ba founelane baraga le a ba bona šiba le kua ba ile re segiša ka batho le a ba bona šiba le kua ba ile dia jwang e tla re go sasa ba boa ba founelana gape ba tšea dipolelo tše dingwe ba di tsentšha ka melomong ya lena gore ba le sa kwaneng le bona le tsweleng pele le seke la kwana le bona ka baka la gore batho ba bangwe ba kgatlha ke ge ba bangwe ba elwa a ke bontšhe gape gore nto nngwe le nngwe ye re e bolelang ka mo e captured le ge o ka tlangwa go tlangwa re ke kgopela video yela ya tšatši lela kapa lenanego lela la tšatši lela o tlo no le hwetša fela lebaka ke lona leo la gore go seke go a ba le ditšhepena-tšhepe ka moraga mananego re a leboga ba gešo a botse ke tlo bapala setsopolwana fa ka moraga setsopolwana se ke moka o nape o tsene ditabeng maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši
ga mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. ga re a leboga abuti. Nna ke le Sello Shalang. Sa le go thoma mma go rena a sena go hlokofala. Ke ka go thoma go bona bothata gona. Mara ka fetša ke tša ke re tolo. Mma go rena o hlokofetše re mo iletše ra mo apola. Go ile ka moraga moo ga tsena Mphalabje. Mphalabje o itele ke stroke. Okay, go ile ga a fetša a sepela ba dula lapeng le lengwe a boa ka gae gwa hloka bothata. Mmagwe a hlokofala koko a rena re molopile go se bele molao. And then ka nyala ka 2013 ka 15 December. Aowa ke nyetše a senka ba le bothata felo ke ka ba le motse ba hloka molato. Mošimane re šwa ntatala a hlokofala ra mmone ka go se be le molato. Go ile re ra ikapolo ge re seno ra ikapolo ka ita ke stroke. Ge ke ita ke stroke, okay, ke ba nkišitše sepetlele go sene molato. Ge ke ba sepetlele ka ya ga gešo mogolo ka nebe go sene motho a ntlhokomelang. Mosadi o tšhabile le gane bjale a ke tsoro kae. Aowa a gone molato ka ba o kare ke kaonenyana ka boa gae ka re gape le go o ka riang o ka se no dula ga gone mogolo go fitlhelela. Ka boa ka tšwela pele ka ka lapeng ba se be le bothata bogadi ya ba ka ba nthuša ke ya mo. Okay, go ile gwa tloga thoma go bolela ditabana jwane. Nna ke tsebe selo ke sa tsebeng selo ba re Sello o re mokgekolo o bolaile mmagwe. Nna ke boetse ka mokgong a gone taba. Go ile re mokgekolo ga a sa phela mme ga a sa phela. Okay, go ile ba boa gape ga o ne re sela a senkiše felo ba boa gape a ke ba nyaka gore re tšwe ka ngakong wa mokgekolo mara re agile motse re agile ngwaga kwa wa re ba ka gona ba boa gape ba re Sello o re ngwakwa mma gore na ngwang kotsi ge batho ba bolela ka mokgong ke bana ba tshwana le rena re tswa ka lapeng le tee ka moo mara ba kgone go bolela gore rena re etse favor go dula ka mo. Mma go bona o tlile ka kgomo mara ba rena re etse favor go dula ka mo. Okay, ga gone molato ka bona gore nna ke nyetše bana ba beja ba tlhaka lelapa ka hwetša mogolana a ba gone bothata ke robala motseng wa ka ge ke tsoga ke hlapa ke tla ka gae gona go šebang ka pela a gone molato. Go buile ge re ne mathata ka malapeng a itse gore ga botse re botše mang ka ne ra go rena o re a itsene ya rena ga a itsene gane bjale mma go nna a sa hlokofala a se nka ra hlapišiwa. Mma go rena o hlokofetše bula sa semaka o dikgamile ge re ya molemong re ya dikerekeng re ya kae ba re a sa robala
le ba ka sa tsore motho ge a hlokofetse santse re mo robadiša okay ke nyakile batho ba ile ba ra mo robadiša ge ke tswela pele ke ya kerekeng ba mpotša ka yena ge ke tswela pele ke ya itaelo ba mpotša ka yena ya wa ke nyaka mongwe gape ke re a tla mo robadiša go no swana gane bjale ke tseye gabotse gore ya galang ka kwa gešo go ne go ne mašata go ne go ne mašata gore wa lebelela ba makanta ntho e se neng mogola o ka baka ka tlo go tloša lešata e leng gore ngwana a tlile lelepola mo ka le topa lebe mara gane bjale ya makala jale ka reng okay kane bana ba ba hlaka lelapa a ke gole go je semmušo le gona rra go rena gore yena ga itsene ke mmotse le mathomo a dumela ntho nngwe le nngwe molabe ke ya go feta ke a mmotsa ka re go sele re ntšhe mangwalo a re ga itsene ebile a itsebe jale a ke tse gore santse gore ke sokole go fitlha kae bana ba gešo ba sokole go fitlha kae ka baka la gore re dula ka lapeng la mafelelo ba fele ba re lapa la mafelo la dikolobe o mongwe le mongwe a tshwenyegile go tla ka gae mara ge ba ka ra ba tsena ba kokota ba dumediša hai mane go ne bothata mane go ne ngwana o re ya ka mogo le ka mogo re tle re ka moswana re tle re mo phasetše go be go le kaone bona ba no tsena ba no subelela ka morago gore go ne batho ka mo aowa a bone motho le rra gore nna o no phela gona ka mogong fela ke tse gore santse gore fetse re ile jwang a ke omele gona moo ge ba ke le iphošo ba tla mphošolla re kgopela gore go tsene o mongwe e leng gore a ka tla le letšatši abuti a di boletšeng kapa go di lokiša ge e ka ba abuti ga a di bea gabotse bišetša le kopelwana le gannyane ka mo go mma gore naka aya go tlo bereka le la number 2 sese le Thobela ntate Moremi le ntate Kakapa le ba berekišane mmogo ka lena ka mo studiong nna ka kwa motseng o la re tsweng ka gona ra tlaišega ene ebile ra tlaišiwa mmago rena kwa mafele o nyetse ke monna wa mafelelo ka mola motseng ola ba bangwe ba ke boramogolo ke borakgadi mare ge ba etla ka mola ga ba tle ga ba fihla ge ba tlo ria se seng ga ba fihle ba kokota eseleke ba goditše batho ka mogare ga lapa ba boledišana le batho bona ge ba fihla ba itirela ya bona thato ga re tso rena ka molalapeng lela re bomang ene le gona ba re ba re dietse favor go dula ka mola motseng ola a re tso re kane magolo a bona o nyetse mmago rena a re tso rena ga bo rena ke mokae ene le gona bošego ge re robetse ka mola motseng ola go lla katse tša ntse di lla jwale ka masea go kiba le mešito ka godimo ga masenke le gona go lla le maribiši a re tselo tše di tšwa mo kae ge re thoma re ya dingakeng le baporofeteng
ge re ba hlalosetša re ba botša re kgopela le tlo re swarele motse ba re a na lena le tata go nna le ya kwana na re re aowa rena tata go nna a re kwane gore re sa kwane a re tse gore molato keng ba re so rena re ka se tlo kgono le thuša lena le tata go nna le sa kwane so nna a re tse gore gabotse go tlo feletša kae go dula ka mola motseng ola motse ola o se wa swariwa na gore tswa re no phela ka la modimo ga o thoma gantse le o ya mo porofiteng gore o ya kerekeng go boa o etla le ditaelo go a swana ka mola motseng ola a go a shegeletšwe ga re boneng ke ditaelo tšeo di a re thuša ka taba gore ka mola motseng ola go no phele go ne le šata ene tata gore nagane jwale ga a bone phošo go nna o re a bone phošo go abuti yaka a kgonne re bitša a lula le rena fase a re kgala jwale ka ge re le bana ba gage wa tloga o rasa kwa strateng gore motho mang le mang a mokwe a ke tse gore ke tiro e kaone ya e riang ka gare ga lapa nna ke ne problem ya ngwana šo ngwano re dula nae ka gare ga lapa ngwano ge re thome re mokgala ka gare ga lapa na a re tse gore ke di-adolescent gore keng ge re thoma re mogala ka gare ga lapa ena wa thoma o phutha peke wa ngala wa sepela o hlehla le metse ya batho le gane jwale ga a šhala a boa ka lapeng o latilwe yena maikemišetšo a ge be se go boa ka lapeng nna re tsore ba tekemišeditšeng sekolo le sona gone jwale o se tlogetše ene Mapele kana o bolla ka ngwana o mofe o majareng alright sekolo le sona o se tlogetše ene sekolo gore ga a se tlogela ke ditaba tša ditšhomi kwa strateng na ke tse gore pheletšo ya ngwane o feletša kae le gona le rena re no kry-a matogo re a bereka a re bone tšwelopele no bolaya ke go tsoga frugu ra mmerekong a wa ra boa kgwedi e fela a gone nto e leng gore ra e šupa e kaone ga ke tse gore re tlo phela bang ka mola gare ga motseola ga gore na a tlile ka kgomo ka mona e fetša ke riana ya kgaitsedi ya ka o ka re wa lenya ka lekopelwana le ya ke gala le emetše aga nna ke nna kgomotswa ke tswa ka lefaseng la ka Mamphogo Letamong ke a le dumediša ka mo radiong ka moka le batheeletše ga mmogo ke dumediša ntate Kakapa le ntate Moremi le babereki mmogo ba gage rena ka lapeng la borena ra tlaišiwa re tlaišiwa ntata gorena o tseme a ekwa dilo tša seterata ene a ekwa le baagelane ge a ka sepela gwa šala go riagala se sengwe ka lapeng a botšiše rena wa sepela wa ka baagelaneng ke tla ba ke solo ka gaka gommenang a tlogetše bana ka ga ya sa ba botšiša gore nto e ntlabantsho go riagalang bana baka a re botšiše selo o tsema re bolela le mo diseterateng le gona mmagorena sala a hlokofala ka 2010 a hlokofalang ka 2010 nna be ke sa le monnyane mara ge ke ntše ke tšwa ke sepelwa ene le gona gape bošego nna ke motho o e le goreng ga ke robale ka ma 12:01 ke a tsoga ke kgone dula ka marago ge ke dula ka marago ke rapela a e be go dula ka didula ngwanešo ke rapele ge ke seno rapela ke bošetše hlogo fase ke robale ge ke robala mmagorena o ile a nketaela le gona gape bošego a apere sekipa se sešweu ka sekete se se black ka re ke botšhabagolo baka
ba mpotsa ba re ke tše e le gore o tegamile ka tšona. So ge re thoma re re robadiša mmago rena gore le re thušeng go robadiša mmago rena le tlaišo ge e leng ka kua gare ga lapa. Bošego re kwa mešito ka molapeng godimo ga masenke le gona gape o no kwa pu ka godimo ga masenke. Tšiki e se masenke o kwa maribiši a lla. Ge e se maribiši go lla dikatse di kitimišana di rarela ngwako. Ge e se dikatse ke mpša mehle le mehle go ga ditšhila e di bea pele ga keiti ya borena. Ge e sa bee pele ga keiti e re pele ga mojako. Mehle ge re tsoga re kry-a dilo tša mohutong. Alright. Ke kgopela go botšiša se sengwe fa. A ye mola go tatela mathomo. Ntate Shalang go go kwela gabotse ore mosadi bo o monyetše o tsamaile. Alright. O te nyaketše Steyn gone bjale. Ke barwa ba bakae ka kua gare ga lapa la geno? Barwa go bana ba Mokgalabe sebele ga wena le ba bakae? gabotse le ba bane. Alright. Napile wa ntšhala morago o hlokofetše. O robetše. Alright. Ka go kgoro ya ga Shalang go ne ba Kgalabe ba o kwanang le bone. Ba reng ka seemo se sa ka mo lapeng la bolena ge le ba hlalosetša ka sello sa Mokgalabe tate sebele ga lena. Wa tseba ba tloge ba re warra nko ba tametše le kopelwana le goba wena o ba tamele lona. Le gore gape ga nyake mo lokišetše lona ntate Male. Yeah. okay o lla ka taba Mokgalabe ba e tseba ene ke kgale ka Mokgalabe gabotse a se a re godiša o no re belega a re tlogela. Napile A tšwa ka lapeng labo. Napile be re ga bomma go rena mogolo be re ga ba rena mogolo a kere. Alright. Okay. Napile Mokgekolo a tsoga a re bana ba ka se hwelele a ko ba nyala. E le mme sebele ga tata go lena. Alright. Aowa o re nyetše a gone bolaka. Okay. Ma go rena tla ka gare ya ba ka lapeng. Alright. Napile neng ke ka re ke botšiša be ba se ka tšona dinyagaragane tša mokhutong ka re ke a makala lena banna ba Shalang e be le bola ke tsela le ya Magaladi le ya gore nyala be re nyala go tlaiša ka mokgwa ka Mokgalabe gore a boe ka lapeng ke ge mmago rena a robetše ka 2011 a itloelela mmago rena and then ga fetša o ba no tšwa ka matšhela maso a ya maya a robala ma robalang a etla ka gae. Ke ile ka lema ke noga peneng sa ka noga e ntsho ge ke nyaka ka se bone wa boa ke thintile ka ntšha dilo ka makong ka koropa ka ra dilo ka moka ka se bone ka boa ka ra gola gore e tšwele mola ke kgatse gore e tšwele kae ka boa ke ile sepetlele ka boa ka di 28 tša December ke 27. Okay ge ke ba koropa ke rang ke gaedi tša ka ba thinta ba e bone. Re hloka lentšu la gago warra hloka lentšu la gago. Napile ge ke fetša okay a e gona ka robala ge ke robala 10:30 gape e tšwelela gape mara ke kwa modumong ke re modumo ke gola
Okay, e tsena ka kamoreng ya ka ya tsena ke kwa e dumela gausi ke tšea founu ke a e lega ge ke e lega Yeah. ge ke e lega ke nogaše straight ya ba tsena ka baserampete ka tsoga ka apara diaparo ka tswalela ka mora ka khiela ka tswalela lemati ka khiela ka kae ka gešo. Okay, jale ke a bona gore a e se e noga nne ga e se e noga napile. Okay, ke a go mothong kerekeng ba nna ditaelo ke a tshuma ba re e tla tswa ke dutse mo la ba re e tla tswa a se ke a tswa mollo wa ba tlhare se la ntong mollo la ba tima. Okay, ka robala ge ke robala ka moswane ka 9:30 ka tswelela gape. Napile ge ke re ke ya go batho eng wa bona ke go tsa re ke noga gore ke eng ba bolela gore a se noga ke e ba e rileng be sentse gore e go game go swa le mmago o bolela kudu. And then nke ke kwešiše mo ntate Šalang, mama go ga a šala a tekgama o tekgamile a le ka bogadi goba o tekgamile a le kae bogadi o tsogile furugu re robetša ka moreng e tee tšatši leo a tsoga furugu o ne kore wa tsena o ba ya mo kerekeng ya Masione a re no re kereke tsoko e re se ke ra Okay, menšena sorry, maina ne. dikereke ya tshwarelo motheeletše gae ya Okay, ga a tswa furugu nna ke re kotse wa kerekeng ka mogopolong ya ka re robetše ka maaka ka moreng wa tsoga wa tswa ka lemate mo ula latang mo wa tswa nna ke re kotse o ya mo kerekeng. Okay, mošimane go šwa ntatelang o tsoga wa tsoga o reng o gotša mollo go le mokhunyana mola ba keteng sa ga mogola rena mma gore na ga ya magogeng a ya maswelo go bapaka ka moo napile e be le motho a go rekiša ge e le motho a go rekiša napile o tša dipampiri o re o gotša mollo o gotša ka mola ngwakong o ba go nna ka pela ga ba go nna ka pela gore ke bona ruri mola ke re o se bona ke ka mola ke hwetša a di gamile. Okay, a go neta mara o sa fiša so ga sa fiša ke tšea sekero ke kgaola thapo mo ka no iša ke a mo se wa bona napile gore ge e ba motho mongwe o sa ne moya a tsoge gane go padile. and then ge o nyakišiša gore ntho e dirileng gore mamago a tepolae a senke la kgona go kwešiša gore ke eng goba mo gongwe go be go ne matshwenyego a beng a mohlagela ka mo gae go dintwa tša ba ka mo beng a tlile ka gona e le nyakišiša le kry-ile le gore mama ga go bothata e ka ba ebileng Nna ge re nyakešiša nna go nna ke re tsebile a tloga mogaladi gore ka ma a yang monna wa gagwe o nne ke a retse a neng ke a retse wa mmona metlhe le metlhe ga putla mo a yeko ka mantšu a mangwe o mmona a feta a ya go bona o mongwe motho alright napine mara le ge re nyakešiša o mongwe o ile a re pelo e be e tletše ke madi. Alright, emaganyane ntate Šalana ge mama go a nyalwa papa go ba se gona o tle ka dila monyanya a dumela go tswa le mmago ka ntlong ya ba lenyalo la monna le mosadi a ba tšea matšatši a ntše a le gona mrago rena banna ba Šalang ba mo latile moo a ba le gona ka Mokibelo a fihla
a mo nea sutu a nyala mosadi Magaladi a boa ka lapeng a robala ma robalang ka moswane a tsoga a mo ntšha ka ngakong ya ba monyanya wa hloka molato mara mmago rena le ge mokgekolo a monyana o ba tswa re gane monna o ba tseba ga botse re gane monna napile o mongwe a re ya go ena re o ba bajwa okay a go netaba mo ba re be go ba jwa mang ko mmago rena Eish. okay a go netaba and then re no re go boloka mmago rena and then a re dire so ntate Shalane le rile lenyalo mokgekolo o bile gona mmago le papa go bile gona and then ka morago ga lenyalo a kere tšatši la Mantaga Mokgalabe a tsamaya gona o sepetse bona tšatši leng alright ka morago ga lenyalo o sepetse matšatši a makae goba mengwaga e mekae goba kgwedi tše kae goba beke tše kae jo o buile a kere mmago rena o nyetše kang 2006 na yeah okay 2008 ka June then a hlokofala a tla ka gare Mamphogo ka December ke ka mokgwa nna ke gopolang a tekgama ka 20 ka di-3 kore wa tsa ke nyaka go kwešiša goreng ka morago ga gore mmago a nyalwe papa go le ena o tšere mengwaga e mekae goba kgwedi tše kae goba beke tše kae gore a tle ka gae sala sepela e sale a sepela from 2008 ya o buile tšatši le la monyanya o buile ge ba re mogatša o buile ge ba re mogatšagwe o hlokofetše ka 2010 ka di 3 January alright ge a boa a boloka motho o e leng gore mo gongwe o phedišana le papa go lena le ya mo tsebang wa mme wa mme o re a mo tseba le ya mo tseba ke taba ya kgale ke kwele le bolela polelo nngwe le re mmago lena o jile ke pelo ka lebaka la gore Mokgalabe o be a feta tseleng a sa tsene ka gagage a eya go motho a kere mogadi o ba bereka and then kgotse ya dilo mmerekong a phuša kere bai a ya ga motho o a boa le ena a mo go sene molato ga botse a re beso ka mokgwa re go tlhalosetšang ka gona o mmago rena a se a nyala ke Mokgalajwe o nyetše ke mokgekolo no a kgathale gore o nyetše ke mang sa mathomo ke gore bana ke ba mang ebe a nyalelwa lapa mmago lena ka mokgwa e ba nyalela lapa ka taba gore ba itše a kere ngwetši ya lapa re ka se e bitše ngwetši ya lapa e le gore go ne le morwa ebile o ne le bana koo mokgekolo o tswa go nyala bana ba morwage ka ge a bona gore morwage o a diegelwa and mokgekolo a lebeletše gore lapa la ka le tlilo šala le mang a kere ke ka mokgwa le bjang so mama go le papago ke batho ba ba tsebanang go tloga kgale ntle lena le sebe la ba gona so mokgekolo nna nto ke nyakang go ikwešiša ko gore o be a bona Mokgalabe a feta le mosadi o mongwe gona mo pele ga gate ya gage goba be ba di riela thoko dilo tšeo na strateng le wena bjale ka ngwana o bona taba eo batho ba mo motseng wa Mamphogo ba e tseba taba eng batho ba ga Shalang ba e tseba taba eng and then lena bjale ka ge le bana ba tate ke maele a mafe a le ileng la a dula fase maybe la fa papa go lena before a ka fa ke batho ba ka ntle nna ke ile ka re ke bolela le ena ka mmotšiša gabotse ka re Mokgalajwe mosadi a mo ratana ke mma gore na se no tlhokofala le mmolo ya kore re fetola dikapolo ka re mosadi a mo ratana a re ke a marata ga ka nnete re ka re seta dikgomo ke go tsatša o monyale e be mmane a rena alright gore ke ba ska latiwa o be a sa itseng o be a ka setle ene ke nyaka go bontšha gore ba ga Shalang especially ba lapa la botate ke mašaedi
a go se mo lebaka no ba banna ba se gona no ba gona ka gore bana ba borangwane a lena ke bona banna ba ga shalang ke mashaedi a ke bontšhe gore ke nyaka gore ba nkwe ga botse le mo ba leng gona go jwele ka re ke a tseba gore ba theeleditše ba bogetše polelo tša gore ba le diretse favor mona le sa lata ke bona le latile ke kokwa bona ba hlapaola polelo kapa diphetho tše mokgekolo a di tšereng gore bona ba no tseba gore ge ba re ba kgopiša lena ga ba kgopiše lena ba kgopiša kokwa bona mo a robetšeng gona ka baka la gore ke yena a le latileng a le tliša ka keno jale ke nyaka gore ba re nyakele stene se leng ga borena a go ne gore ba ka go nyakela wa rra a go kgonege ke satla ke nyaka go bontšha gore bošaedi ba bona ba fa matla ke tatago lena tanki ene tatago lena wa lebala gore a se bana ba gage bale ke bana ba boa butiage le bana ba gabo le bana ba dikgaitšedi ge go ka be go a diragala gore tate a tlagele ke mathata a malwetse le tše dingwe ga ba tlo itsene ba tlabe ba lebeletše maphelo a bona ene ke nyaka gore jwale ka ge taba tša lena di bontšha gore mmago lena o hlabile o tlile semmušo ka mola lapeng lela a tliša ke monga motse ga go ne favor e ba le diretšeng yona ke ga bolena ka mola ke no ja fa le go ba fetona ke ga bolena ka mola ntwe le swantšeng le e dire ke gore e molaleng gore mmago lena o jile ke meleko ene a jileng ke meleko ke maikarabelo a lena go robadiša mmago lena and then ge motho a re ke robadiša mma o mongwe a gana unless a ganiša ko gore go ne se a se tsebang mara ga a sa tsebe ke ntwe botse gore motho mongwe le o mongwe ge e le mohu wa robadiša jwale ke maikarabelo a lena go robadiša mmago lena le sa phaphathi diatla go kgopela motho mongwe go robadiša mohu ga go nyakege modiro mo re tla reng le a palelwa le lebeletše gore ba swantše batle ba le thuše ka 1 2 3 4 ene a ke le botseng ntwe nngwe khutšo e ya nyakega mo bophelong mara khutšo o e yaga mo mothong o a inyakang ga a sa inyake o ka se tsogile o e yagile ene ya agega batho bale ba ga shalang le swantše le ba direng gore ba le hlompheng lebaka ke gore ge e ka ba ditaba tša gore mošate o paletšwe a senkele ya mošate ga botse nna taba tša gore ge batho ba lle ka lapeng ke tlhokediša mošateng no o swanetse o ye wa rra a kere mošate ke ona o tsebang history ya lapa lela and then mošate o tsebang ba tla le yaga ka tsela ye nngwe ba le hlatla ka tsela ye nngwe and then ge e ka ba go a pala mošate mohlomongwe o tla re o tsentšha letsogo ba palelwa molao o gona sa mathomo ka mola gape ga bo motho ke mo motho a dulang gona go jwale nka se tloge moteti mo ke dulang gona ka ya ka lapeng la botate kapa ka lapeng la bomme ka go harasa batho ba bangwe ba ba dulang ka mola kua mapodiseng go ne ntongo ba e bitša re ke protection order motho o kgona go mo direla protection order gore mo o leng gona a se ke be a batamela o ne that right ya gore o ka e dira nto ka baka la gore ga o tlo o dula ka dula e tee ka mo o swanetseng o dule ka gona ge e be e le gore ga be ba sa nyake mmago lena be ba swantse ba gane kokwa lena a monyala gore e seng ka mo bjale a e kgone kane batho bao ke bolelang ka bona ke e bane jele ka rena a e kgonege mmago bona o tlile ka kgomo mme o tlile ka kgomo re bana ba motsola ka moka that is why ke re mošate molao re tlo o dula gabotse a e kgonege taba gore nka tle ka re ke dula ka moki and then ka no re ke dutse so ka no bona wena o fetela ka morago o ya titikwane ya go phasa ke lenyatšo ene lenyatšo mošate wa kgona go le fediša lenyatšo la mo motseng molao o kgona go le fediša and then moroka a tsena mo a tsenang gona
ka mebereko wa gage a bereka bothata ko gore gone jwale ke nagana gore tate a ke nyako bola ka bana ba borangwane ba boramogolo tate motlho mongwe le kgaitsedi tša gage ge e ka ba di sa le gona re swantse re ba batamele moroka go kwa gore ga botse bona ba nagana eng ene tate ga a lebeletse batho bake o bona bomang yena and then ge e ka ba ga a bone bana ba gage ba e leng gore ba swantse batle ba mo phuthe go sasa ba swantse batle ba tsoše lapa la tatage yena and then a bolele gore na ba swantse ba e kae ka baka la gore mma bona o tlhokofaletše ka mola mma bona o boloketswe ka mola ya wa bona ke nyako go gata mantšong a la gago maubana gore santse ba dire batho ba gašalang gore ba ba hlomphe gobane le sa tlo hlaka sa leforong ge motho a nyaka lapa la gage go ba la gabo le hlomphwa go ra ga a dumele gore le lengwe le hlomphile le swantse le hlomphiwe go ba ngwetši o nyala ke ngwana mafelelo go bose ge batswadi ba sa phela mara ge ba ka robala kudu la šala le go swana le tate ka mokgo le šetšeng le yena a sa emeng le lena le tlo ba le bothata gobane le ema le nnoši ntwa mathomo ke goreng go bophelong jwale ka tate ke kgone go dira diphoso phoso ya ka ya mathomo e beta ba gore ke feitše bana ba ka ba godiša phoso ya ka ya bobedi e be le gore bana ba ka ba nyala ba nyaletše phoso ya ka ya boraro e beta ba gore ke feitše go dula fase ka kgopela bana ba ka tshwarelo ge o ka ba monna wa palela ko go feisa dilo tše 3 ga go ne motlo ya maragane baleng gobane o ka se kgone go feta rotho pele ga gate ya bana ba gago o ya go support-a ba bangwe batho o sene bonnete ba gore madi a ileng a gago a jele na ntwa mathomo ge e le gore tate le mme ba lwele ka tša bona lena le bana le tsene fela ene ebile a di le nyake fela ene ntwa mo batho ba gašalang ba swanetšeng ba e tsebe ona motse o la ba le bakišang ona le ge ba ka rata a go ne nngwe ngwetši e tlo tsenang ka mola ge e le gore ba tlo nyaka ngwetši engwe e tlo ba mmane ka mola e ka se tsenene lapa lela le ka se tsogo le tšhentšhitše gore e se ka ba la bolena mokgalabe ka bo yena go ne mo a hwetšang maele ene ba moeletša ka tsela ye wrong a hwetšang maele ene batho ba mo fang maele a bona a ka se mo thuše ka selo kua pele why ke bolela so go ka ba le lehu le wela yena go ka ba le molwetši o wela yena lapa lela ke la mmago lena ene mmago lena a te tšea gagabo o tšwa go tšea ke bakgekolo ba gašalang le bakgalabe ba gašalang ba re batho ba re tlaiša bakgalabe ba gašalang le bakgekolo ba gašalang ba ba robetšeng ba lenyetšeng madimabe ke gore ba robetše pate ge nkebe ba phela se be se ka se direge gobane papa go bone gore se ka se direge bakgalabe ba ba sa phela a re ga a fetše o nyala mmago lena a tsamaya ene go bontšha gore se se ka se direge bakgalabe ba gašalang ba kgonne go emelela ba molata mo a leng gona gore tseba re le golele wa nyala ga re nyako o tseba tšentšhi sutuši tsamaya o nyala enaya go be go ne le batho ba e leng gore be ba efa papa go maele ka madimabe modimo o ba tšere so ba ba šetšeng a ba šale ba kwešiša gore motse ola motse o e leng gore ke wa gabo papago ke wa gabo papa go bona goba ke wa gabo mma go bona fela ga le lekane lena ka kua ke gabo lena bona ka kua ke gabo mmago rena ga bo tatago lena ke gabo lena so dilo tše pedi tše di a fapana ene wa bona mo bophelong monna gešo ne nto e ke nyaka go e bolela ene batho ba ikwešiše ga gone motho a belegetšweng godimo ga mohlare ga gabo e leng mohlareng
se ka tlaiša ngwana motho gore ka mo ke gešo ka mo ke gešo ke mang a seneng gagabo a e le gore o nyaka gore ka mo ke geno mpontšhe gore gešo ke kae aga ke nto ka go mmotsa magala jola ka re gore mmago rena o tlogole le motse magaladi a tloga wa gamo wene re bontšhe gore ga geno ke kae kane nna ke tsaya ka mo e le gešo wa bona taba mogalabe ne papago ga se yena a nnoši a dirang dilo tse di so taba e malapeng a mantši bana ba sokola dingwetsi di a sokola e re tsena mo malome ka kapa ba sa bolela ka yona gore dingwetsi le ya sokola ene le sokodiša ke batho ba basadi ba e leng gore ba tseba gore go sasa ba tlo ba le bana ba makgarebe ba tlo ya bogadi ba tlo gatlana le dilo tsa go swana le tse e o tswile ka geno o nyetswe goba o nyetse mosadi o le mola lapa la geno o bona go tuka mabone go gotsiwa mollo e re go tsena mola lo tlhomphe go swana le lapa la gago o re go tsena re koko kokota kgopela dumelelwa dira seo se kgopelang go fetša o laele o tsamaya o hlola khutso jale a tsa nna ka moa gore na nto e reagalang ke goreng mokgalaja o apea poto na go mola go le monnola ka moo go apeiwa poto mo bophelong a butu wena go goleng ga gago papa go ile go rekela a go ne nto ke go pela a nthekela se se papa go ile go rekela ga go dintwa ile ya nthekela yona so ke bophelo bo a botlwaetseng ba gore yena o tla ja nnoši a se fe bana selo so mo tlogeleng ka dipotona tse tša gage a di apea nnoši mara mma gore na re nyako mo robadiša mmago lena le nyaka go mo robadiša a gonne gore papa go lena ka le riela lepheko gore lena le swantse le robadiše mmago lena wa le ria lepheko ga le ria o reng gore magatša gore o betse gabotse magatšagwe gore o betse gabotse go diragalang sese o bitse bana ba bo ramogolo le bana ba borasadi ge ba fihla ba re bona ba ka se beele ke batho ba mo jipang melao ka gašhalaka le ba modi ba ba tsena ka mola ga ba dumediše ga ba reng ga ba hwetša ka mola ga ba dumediša ba reng ba no feta o paletše le nna tate ke sa tso fetša sekolong wa ga go feta ga se nka ntirela selo e be ke mmaka o ile a re go hlokofala mmangwane a ntšea ka o dula le mmangwane mogaladi ge ke boa mogaladi ka tla ka lapeng ge ke tla ka lapeng ka mmotsa ka re tate ke buile gae e re o ngwadiša ka sekolong a se nka ile o ngwadiša le ka sekolong ke kgopetše ausi mongwe wa tleleke gona ko kgausi le gae a ngwadiša sekolong jale nna ke amaka gore jale ke tlo palela ke go ba le motse ka baka lang ya gore yena o kwa maele kae la tseba gore ke eng wa bona mo bophelong banna go ne dilo tše dingwe di tireleng kore yeo ke nyako no le boja go ne batswadi ba bangwe ba eteletswe pele la nkwešiša go ne batswadi ba bangwe ba rena ba eteletswe pele and ba eteletswe pele ke batho ba family ya rena e le ge ba nyaka go bona rena re tsena ka gare ga motlhabo ge papa a ija ngwana a sa je o reng yena motho o yena o reng ka mpelong ya o le papa o fetla pitša o ne bana ba makgarebe ka gare ga lapa o reng gona bana ba boramogolo ba borakgadi ba kwa bose ba reng ka lena ba kwa bose ga kudu ba re nyake ke duma gore o ka re ka kry-a bana ba boramogolo le bana ba borakgadi seemo se malome ka kapa ga se bonolo go ya le ka mogolo o bongwe o bolela ka gona fela ke kgotsa gore a le bana ba kgomo le bana ba madi le madi a le sokolang ka ga gabo lena ga gabo tate wa bona ge nkebe le sokola mokutwaneng o mmago lena a le agetseng ona go be go le kaone a re jwale le sokole tate a phela le tlo ba la nagana se sengwe gore mara modimo o ka re o rile phoso wa tseba gore ke a makana ge ke swere tšheletenyana ke reka bopiki kore nna nkwatetse gore ge ke reka bopiki rekela bana ba ke ria phoso jwale ba jeng a ke tsebe yena ka yena wa reka o bea mola go ya ka mokgwa le tseba go tate ka gona a ka kgona go tla mo ge re ka mmitša jo
yo motho o ne hlogo Hmm? so a re kwane bana ba borramogolo le bana ba borakgadi ba tshwanetse ba gopole gore le kwa botlhoko le dutse ka gare ga lapa go ne pitša tše pedi le dutse ka gare ga lapa le nyaka go kwana le mogalabe papa go lena go be le pitša e teng ene nto ngwe ke nyakang go le botja banna ka gare ga lapa go ne mathata a mangwe a lapa ge ke le so ke le monna a lapa a nyaka nna le mosadi a ka le bana ba a nyake ra ngwane a nyake ra mogolo a nyake ra kgadi a nyake malome ma bana ba di tsena ke no rela gore jwalo ka lapeng go ne le mathata e leng gore a dumeletse gore re ka ipolela e le rena go tshwana le gore a re robale re ya tlaišega re ka ya kae ra nyaka thuso eo ke polelo e nyakang rena mara jale rena santse gore ge re ya moo yena a ba botse pele goba rena re ba botse pele mara rena re tsore ba ya kae jwang o ile a le raka mogalabe ka mogae a ka se tsoa rakile o boletse a re ke tlo raka le boele magae kare nka se tsokile magae a se gagešo o no bolela a ka se thome a ebile a ka se tsoga a raka a robala go sasa a palela ko go tsoga o tlo palela ko go mokokotela gape a ke ra re bolediše le furuga pa ka se go dumediša re dumele ene ebile o kare ene ngwana ba ba botjang ba kgone fetsa dibeke ba le kua a ba mmone gore o jang o hlatsweditše go reagalang ao gona ka mogo o kile a robala gona ka kua ngwakong a palelwa ra be ra bitsa a buto mongwe a feta o mo tlwaetše ra morela re ka re wa tseba gore mogalajo a re bolediše ra makala ga a sa tsoge ebile letšatši le ya go subela a butela ya mokokotela a mokokotela ke gona a tsogang a tsoša a butela a tsoga a morela a re bula mo a ka a khia phuša matelelo a butela a phuša matelela a re tata go lena o re o swere ke tlala ba le kae jale bana ba bo abuti le ba borakgadi ba le kae ba se gona jale wa bona gore go ne nto nngwe mo batho ba se gore ba ratana le bona no mara ba loša ke mogalabe no ke boletse morago ba ka gore loša ke mogalabe gopola gore ba ba ka mo ba le ba ka mola yena o mo gare ga bona ene ba ga ba bona ke bana ba ka ba le ke bana ba abuti dilo tša di swana di lekane ene o tseye goreng a ke re ba le ke bana ba ragadi ba le ke bana ba ragadi ba bamba so ge ba mpona tshwanetse ba ntlhompe gore ra gore na šo o etla gore le ka moswane ge bana ba le ba nyala ba re malome go tlo tla mankgantane go tlo tla go tlotla wena a ke re o emetše tatago ke ile ka mmotsa mogalaje ka re batho ba ka moka ba go botjang ba go sekelesang ka mokgwa ba go sekelesang ka mokgwa ngane bjale ke fa mohlala go ka tsoga o re šie mo lefaseng ke matlo go topa ba tlabe ba le kae ka gore šo ba jwa te tswaletse ba se gona no mara ke nagana gore tabeng ya bona bana ba borakgadi le bana ba borramogolo ba swanetse ba kwešiše gore lapa le hloka go ipolela e le bona le papa go bona ga ba tswe tabeng tša lapa le and then mo e leng gore go bonala e le gore dilo ga di sepele gabotse ba tla ba bitša and then gonjwa le lebelela bona ba sokola gonjwa le šetse ba bolela polelo gore why o ka re nyaletšwe motlhako ge ba ka sepela bana ba ba boela ga bo bona mma go bona šala a tsogela kgorola ya ga šalang ntwa e nngwe e kgolokgolo a ba botšiša re bana ba ka bakae ba tlo ba botša gore bana ba mokgekolo ba kae ke mmotse ka reng gore re botša magaladi o tshwamma gore nna ka kua mabitleng le mmorwarre o še magaladi re ka se tloge magadi re fetse ra boa re shota ga e kgonege nto eng ga e kgonege no and-e wa bona maubane ke ntwela ke reng wa bona mo bophelong pele re ka tšea sephetho sa gore
bana ba le ba sokodiša ramogolo go ba rangwane re lebeleleng gore rangwane ka bo yena o godišitše bana ba jwang ga nyo ba gapetša gore re ye mo go ratang ke bona ge ba re ya mothong re ye mo go ratang ke bona nna re sa nyako ya moo bona ba nyaka gore re ye mo go ratang bona no jale a ka se go kgonega no tša ga rakgadi a e be tša ga rakgadi tša ga ramogolo a e be tša ramogolo gore ke sepele ke nyaka thušo ya mmaka mare wa tla nyaka gore No. nna ke go šale morago no why bona ba re ba itse mmago bona le bona rago ba bona ba gabotse bona le rrago bona ba le ba noši a senke ba tsenela ke motho ka gare mare rena gane bjala sentse gore ba iše mmago rena ba tsena ka gare ande gonjwa le mmago le ena o robetse lehu la semaka lehu la go epolaya a le tsebe gore ke eng ento e mo dirileng gore a ba feleletse le gore ebile a senke ra hlapišiwa a senke ga motsola wa gaša a senke wa reng no le mphete le o robetse nto ngwe ke tlo go botsa ne maubane Mm. wa bona mo bophelong like go ka phela le batho ba e leng gore ba go naganeletse botse ba ka no bopa lekgotla la go botsa papa go bona gore le sekebe la ba dumelela ba bereka motse ba tlo sokola ba ka mola gare ga lapa lena ba ka se tsogole ba lokile that's why nna ke reng ke a kgola gore ke ba šuthelele ka ga bo bona ke a kgola ke ba šuthelele ka ga bo bona ke le ba reetse favor gore bana ba gešo ge ba hloka mo ba dulang ba tle ba dule le nna a kere ka mona re tlo ya ge re kapa mara o sa bitša ka fane sa bommage ebile o dula ka gašala o bitša ka fane a mo mmage ara jo re change mo dipaseng from 2018 mago re na nyala go fitlha le gone jwale re sa bitša ka fane ya bomma go rena gape motho o santse a le tšhentšhe ke yena o le golle le llang ka yena e le go mogalabetante sebelega lena ke yena tata go ne o mongwe o santse a le tšhentšhe ande wa tseba dilo tša go swana le tše khine batho ba bantši ba ne go di tšeaganyane go ka tsentšha molao ka mogare ga taba ya go swana le dilo ga di tlo ba bonolo go swana le ka mokgwa ba ragadi le baramogolo ba naganang e sa le monnyane o sa hloka gore papa ge ka ga le gona mothuši o e sa le monnyane seemo sa gore o le papa ngwana a tla bolele gore mogala bo o ja dijo a nang noši ko nna a re fe selo a dire selo ngwane ola a robetseng kua a rekile cotranke ngwana a mogantšhetša a mogantšha no ke nagana gore seemo se malome ka kapa a re lebelele re ka se bolele le boragadi ya bona le bo ramogolo na ka ga botate go šetse ba bakae šetšana noši 1111 monna go šetse yena a nnoši boragadi go šetse ba babedi ba gona mola ae o mo dula mamphogo o monyetše kerema and then le ile la ba botša ba boragadi seemo se le gatlhanang le sona ba tloga ba bolela ba re seo se sa go hlala ke mosadi ba rama nna seo se sa go hlala ke mosadi ba kwa taba tše e leng gore ba di botša ke mang ke abuti ya bona ka founu pele ga ge ba etla ka malapeng ga ba etla ka malapeng ge a ba boditše ba feditše ba kgone go fihla ka malapeng a ba boditše ka founu ga a fihla kwa lapeng a ba fitlhe ba ba no fihla ba no dula so o mongwe etse gona mokgwa mara ge ba re go wena ba re selo se sa go hlala ke mosadi mo la abuti a bona a se ne mosadi nna ke di a gabotse kane ke a kgola gore ga wa mo a boang a hwetse motse wa gagwe warra wena ke kwele o bola taba gore mosadi ya gago o tsamaile le go tseba gore na o ka ya o tsebe go diregileng ke dire ke stroke a nkiša sepetlele a nkiša sepetlele a ja khona go boa wa kry-a e le house toilet and then go ja rekisitše motse wa ka o rekišitše o tše diphahlo ka moka o tša le diaparo ka moka kaya a kere ke a ba bjala ke kgone o hlwe ke emaema ke diang go ya ka gore aowa ebe o farane le monna tsoko mamphogo a netaba sa tše ngwe ke ya gorobestala ke nama taxi ke mo go ja mona o ne monnong a wa ga hloka molato a ke nka sone ba bolediša
tša dingwe ke tšwa tsimanyana ge ke re tate o ne na bo gona mo tatago o ne mosadi ya gago ola a rekiše motse wa gago a neng le monno mongwe o ne mosadi o le monno batho ba ba rekiša tša go ja monno le mosadi ehe jale tate o moo go o bona moo ema šalang gabotse nko e bue gabotse tatago o ile go mosadi wo ee wena o bong o monyetši ehe a mo tlogetšeng a mo tlogetšeng a rekiša motse a tšea diphatlho ka moka ga tsona a a sepela sepela a pele a go kry-a monno mongwe jale tate šue o ne le monnowe o momsa le makoti e ba nyaka o ke ya Ee. moetlang ya moetlang a kere jale ba rekiša O o bona- lebeletše gore ba tla mosolela. ge ba Ee. tšhaiša tšela O tla hwetša tše di šeding ba tlo monea o tlo sepela le tšona ka taba re yena ga a swere šheleng o palela ke go ithekela sa go ja sa go ša ka ke motho wa go nwa madila tate ke motho wa go nwa madila ee nto ngwe ga e ria wa tsa rodiang jale wa rra wena ge o re a kere gone jale ge ke nyetse mosadi a kere ke nyalela ke bagešo a kere bagešo ba kopana le ba bo mosadi one go era gore mathata a e leng gore a tla ba ka godimo ga maatla a ka le mosadi otlhe sontse di-family di-account and then ba bo mosadi o ba ile ba reng tate wa kgotsa mo. ba re o tlatla le tebejane a lebeletse godimo ba gabo he ko tse ke mo yetse mosadi e bile ngwana mongwe gane bana wa letšhankane leo o monyetši jwang wa rra e bana mohlobolo o monyaletše kae ka gae gona mola ra go rena a dula moo a dulang gona e ka mmetša ka re wa sokola ka baka gore mosadi o ba monyetse mohlala o twana wa ka gae mosadi o mofe wa dulang le o rra go rena wa ka gae a wa ka gae maka se ke nyetse mosadi so mosadi o gore o rekišitše motse wa gago bo šetse o tswele o nyakile motse le dula kolle ba babedi and then ga a rekiša motse ba ga šalambe ba le kae ao ga ore tate o be a le kae o ba le gona a ka no fitlha a gana mara o ba le gona a ke nna ke ke tswa sepetlele be ke kgone go bolela ke re stroke se go itea a kgone go bolela ehe but ka tša ke mangwanaka ka mogaladi napile a ntša nkiša kwa ka kgona go bolela ka kgona go dula wa bona ke fele ke ya pela fiso wa bona ehe se bethile letsogo leo ne so mogala wa gešo o lobile mosadi le bana aha mara o gona o a wa phela phela o lobile motse wo o kgonneng go waga o sa feletše gone ka le o Aha. phela ka ka bogolofadi bogolofadi go ba boima go wena go kgora motse aowa nna ke re ke a mmotsa mogala jo ke re ke a kere ke mmoditše jale ke sa nyaka go botšha mo ntate šalang gone jale ke kwa o bolela polelong gore no mosadi a geno o tswetše pele mo e leng gore ebile o ne le ngwana aga jale o kgora motse gore a bowe ehe jale ga a boa o ria bjang ka wo kae ka ngwana o monnyane wa neng le ena na tseba a kere ge ke monyala ke mo hwetše ka ngwana ka re ya bobedi le ena okay ke ba ka bana bao o sa morata mosadi wa rra nka no ke sa marata nka no ke marata mara ko tsore bana baka ke rela gore gone jale ga a boa o duma gore a boe le wo wa monno o reng o tsene ka tšhimong tša šalang na wa dumela gore ke ba ke gago tere bang ee ke tere bang gabotse šalang ge ke go kwa o sa duma go dula le mosadi wa gago ka ga gago ka botse nna nto e leng mo go nna a ka nyako goreng go tše taba tša ka dikwa ke batho ba ka moka gore nna le mosadi re a fapana eng ene ba se ba tseye ba kane ba mmona ba dula mola jwale ga nyo ra ka le tšhankane leo
o boetse morago tšhangale le boetse morago motse wo ba le letebejane o feitše ene motse wa letebejane kwa kane ge ke le sepetlele o tšere pasaka a tša ke a magadi a nyaka stene so ke ga shalang ku le gona ke ga šalang kua mogalatšane letebejane okay letebejane okay. aga mara nna ke ile ka re gane bjale ge ke šitše ke golofetše ka mokgong ge ke ilo ya ga motse gole o tlo diagalang jwale Shalang o kompotše mo Mm. go buša motho e leng gore o ile a go tlogela o bajwa o bethile ke stroke wa fetša o oka ke magageno ga o bone gore tšatši le lengwe go o ka bajwa gape a ka go tlogela mare bjale kwa one bana baka Mhm. ke gabetša ke bana ke no rala gore gona mo a o bone o ka re o iphahla ka lefego mo gongwe goba ka lefofa mo gongwe gore goba o nyaka gore motse eno ba wa bana ba aga a kere nako nngwe ke dilo tše ke reng re swanetše gore ge re tšea diphetho re di lebelele ka gore nako nngwe o tlo kgwetša e le gore wena mosadi o mo lebaletše mara ba go ba boima go bona gore ba mo lebalele wa tseba wa tseba ke ile ka mmotša goreng ee ke ile ka mmotša goreng a ke nagane gore wa loya goba ko wena go ntoya goba go reagalang mara mekgwa ga go e šomišitše go tsaba mo go nna nna ke phwetša ke re wa loya ene o sa loye so nna gane jale a ka dutse pele ka bophelo ga pele a kopane le boregadi aka wa botša ke dutse pele ka bophelo le bona ba ka moka le bo mmangwana aka ke dutse pele ka bophelo so le gane jale ge ke romela motho mogaladzi ke ile ka re ke kgopela bana ke baka ke baka ba tsebe ga bo bona gore le mohlang ba re ke hlokofetše go tšwela kae mara go ya ka wena go ka robala o bona o ka re ka mogare ga lapa la geno o gona o a ka kgonang go šala rarolola mathata wena gone jalo o leng ka mogare ga ona wa bona go ne dilo tše dingwe wa bona ntate Shalang mo bophelong re swanetše re no tepotša gore di tlo rarolola ke bana ge ba šetše ba godile ba tseba gore mme o ile a nyala kae and then nna gabotse ke nyakega kae ka gore mosadi o ka mmuša wa bona mara go ne le dilo tše dingwe e leng gore mosadi o tlo boa and then go tlo feleletša mo gongwe laeke le gatana dikgontse and then o thomo mmotse lentšu le leng e leng gore le moiti a beke tše pedi tše tharo ga re ke tšikela ka mo o gopola lentšu lele ande o tse gore nka se tsoge ka ba le motse ba sele ka motseng wa ka ee so taba ga go le mosadi ya gago e nyaka gore le idulele fase and then le beakanye gabotse le ge e le gore wa boa e be e le gore ke nnete o mo lebaletše gore le go bona ngwane o a tlileng le yena se ka kry-a e le gore go thoma go tsoga ntongwe wa bona ka gore monna gešo wa bona mo bophelong lerato ke le tswelela ge motho a bajwa goba motho a le mathateng ke nto ka go mmotšana ka re ke mo lerato le tswelelang gona ke nto ka go mmotšana ka re nna ke ya gopola gore ge re nyalana ke boitše boruti le setšhaba gore le go ka bajwa ke tlo ba le wena le go ka hlokofala ke tlo ba le wena go fihlelela mara no patše ke nto simple go bajwa a ke re o ntlhokomele mara o be kgauswi le nna wa bona ntate Shalang go ne mantšu a mangwe mola ge bontate ka kapa e le di-MC ba thieletša mantšu ala a bolelwang mola ka letšatši la lenyalo ke nagana gore batho ba no tsefela ke koša ke mantšu ala mao bana boima ke ya gannyane ga se mang le mang mantšu ala a dulelang ane mantšu ala mararo ane lekung mathateng mahlokong ke taba wena mantšu ala boima jale mara o patile ke le tei nko re re mo go majarini nko fe majarini le kopelana le o kae sese o ne mengwaga mekae ene 15 sa 16 ka mokibelo go ra re o ne 15 go nubela o ka mokibelo ke birthday ya gago wo so o planneng for birthday next ne why o tlogetse sekolo taba le tšhomi ge di diang be ke na le tšhomi e nngwe ke phela le yona batamela le kopelana leo sese
be ke na le tšhomo engwe kwa gae ke phela le yona sa tšhabe o bolela mo godimo ga ntlo Maska bona motho ka ding. ke phela le yona ga e bankgalela yona bankgalela ditiro tša gage ke se nyako ba theletša ke kgetha yena over batswadi baka ke gale re phela man re ya bo dithabeneng ka moka ema pele gape go nwa le one 15 and then go re ke kgale le pela le ya dithabene gore a re o bolela taba ma 11 years 12 years maybe ola wa dumela ole a ke re nyako go thuša sese fela re kgopela nnete mo o thomile go tsamaya dithabene o ne mengwe me kae nna ke thomo tsamaya thabene ke ne 12 years re a leboga ke iša ke papa le mama ba go iša jwang papa ba kgone gore a ntse ya gae a reka mesiphi thabena gae ke mesiphi a ke rileng gausi re mesipa fitlha mesipa n reke le boala se ke ra bolela maina a dithabene o ne le se ke ra mengwe me bolela kae maina- 12 years a go rekele jwala o nwe tatago monna o okay mama yena ba kgone gore like bošigo so papa ke rena ke motho o rata dithabene a le thabeneng a rela a re o tsoge la tata go ba rone le mamang ka mesiphi a borrae ao ke tlo nna ke a tsoga ke a ya fitlha a eme keteng a rela re tsena šulo o molate e be nna ke tloga pokeng go ke molatang ke boe gape ba fitlhe ba lwe mo pele gaka ke sa itsena taba tša bona ke thomo tsamaya go tseba thabene mo so go fitla mo ebile wena ka bo wena o beng o kgona gore tate a sa re a reye mma a sa re a reye wena o ne o tekela o ne o nnoši and then chomi ya re wena ya re a re tlogele sekolo ee la mathomo ena ba se tlogetše a kry-a nna ke sa dira grade 8 ka term 4 ka se tlogela moo ka term 4 ke last of last year ka boela ra boela ka moka ra tsena grade 8 ka moka this year ka phasa ka grade 9 ngwago ka tsena term 1 fela term 2 ka pala wa no tlogela le gona gore ke tlogele a ka no tlogela like be re le sekolong go nyakiwa sekolong ga ke baretši ba re gatle re sa tla le difounu sekolong e re gatle tla difounu sekolong go ba le ngwana mongwe bo rutlile le yona ka motlelaseng and a se yena nnoši ba motanya ke mmemo o re ntšhefo o gana ka yona ra ya break before break ra ya break e re ba break ba tla e le matitšhere e le a mantšhi a tla ka tlelaseng ya reng grade 9a a fitlha a di nyaka wa bona a di nyaka ba di hloka and be go nyalo tša bana bangwe ba babedi ba dutile kwa morago ka fase ga setulo a ba di bona a o sa di bona be keng tšhomi yaka o tsena ka go b ke tsena ka go a o mongwe a timeletseng ke founu gona moo ba ba dutileng a sepela a lata a butage ba fitlha ba botšiša re founu tše di tšere ke bomang ba bolela gore ba re tšere ke bomang yena after school ba se gona nna after school ke gae ke tswa ka pavy yena o tswa ka tlase a e tswa ka tlase go ne ngwanyane mo ba re go ne ngwanyane okay go ne ngwanyane o mongwe sebe ke rata phela le yena e ke phela le yena so a ba goeletša a re le kgone o nyaka go bolaiša motho o nyaka ga bana bao a fitlhe a botse batswadi ba bana ba gore founu tšeo di tšere ke nna ke a makala ke nyarela ga ragadi ya papa ke fetše tlhobola ke ya ka gae ga ragadi ya papa ke ka mo strateng se ga e ke ka mo strateng se ke tla ka tlase ebile ke tlaso e ke tla swantse gore ke kgone ke re ke le strateng sa gae ke makala ka moraga ka tšhetšheranešike and kwa pele bore be ke kwa mašate kwa pele e ke thoma ke re ke a jika bantiting go tloga mo ba jika a fetša jika ke tseba ba mpotšiša ba re founu le kae ka ba botša gore nna founu tse be ke swene ke tša motho moso ba sepela ya go motho a fetša go ya go motho ba boa le yena ba fetša go boa le yena batho bao mama a fitlha ba botšiša ba mmotša gore tae bona ba e tšere kae mama a sepela ga ke tse o rutšwa gabo o mongwe mošemonyana a timeletseng ke founu neng
alright a re and then go ntjwale ge batho ba ile sekolong o šala o di yang mo gae and then ge o se gona ka gae ba re o phela metseng o phela kae ga mang ga bo mang mo go dulang mang ngwane o sa tlogela ema sekolo a pele dula wa gae. ema pele Nna la mathomo gore ke tswe ka gae ngwago ne be re dutse mainolong e le bošego ba elwa go elwa tumi mang yaka le mmangwanaka ba elwa mainolong fetso ya mainolong o bolela taba jaaka gae ba reng ba re o di tšere go nna and-e wa ba botša re taba jaaka di tšea go mothong nko re thome ka se tšea number 2 wa bona gore wena le papa go ngwano le file ngwano direction e wrong ya bophelo mola a phela mo directioneng le foundationeng ya bophelo ye le mo fileng yona go a thoma go lla lena ka baka la gore o feteleditše sa mathomo ngwana ga a nwe jwala le mo majwaleng mengwaga e ngwadile ye e leng gore ka fase ga mengwaga ye motho ga a nwe mara lena le kgona go tšea ngwana le mo iše thaveneng wena o eme gating o tsentšhe ngwana ka thaveneng o re tsena o mo latiša papage number 2 papa ngwana o kgona go tšea ngwana o mo go wena ba sepele ba ye thaveneng ge ngwana a boyang ga jwala le kgone le ngwana o nwa perepere o tsamaya mašego o tlogetše sekolo a dule ka gae ga ne be le kwana jwang le mogala ba gago ka bana ba le awa nna be ke rato motse like ge re ile o reka di-chips tse ba di rekiša ka mo ngwakwana di-chips o ka mo gare ga tavern be ke rato motse like ge re ile o reka di-chips so tata ga ena ga a motšea e ba motšea like go ba le dipolo mo di-groundeng kore ngwane ba kgone go sepela like mosegare a re ke a polong so kgotsa ga ile polong ebile kgotsa go ita 8 ya llata a se a boa ka gae ke mokana nna ke tloge ke re ko mo lebelela ge ke fihla ka thabene a kry wa bona go tletse o kgwetsa ke tšhabo o tsena ka mogare ke botšha bana ba ba leng ka ntle a la bona mang re mone o kae ebile motho o nwa jwala ka gare ene le gona monno ga a motšere e ba a sa kgone gore ga a motšere a boe a mo felegetše ka gae a re ngwane o le be ke motšereng šo or ngwane o le ba sepetšeng bošego šo mara ngwana o re gonne tšatši le lengwe ile wa mo tsenya ka thaveneng wa re papa go šule ka setherešo right ngwana a tsamaye dithavene ngwana ga a nwe jwala and-e ge pinyana e re ping e kwele ping e kgolo mmala wa kgomo o gola namaneng mmala wa kgakana o gola mmala wa kgaka o gola kgakaneng o ka ena papa ngwane go jwale o gae le sa le ka moka jwale wa bona re le sentše ngwana le fetša le a hlalana ka nako ena mang sese boikano ge o le ngwana o dirišiwa le go dira dilo tšeo seng awe gore na o dira eng gone jwale ntwe wrong le e right a o e tsebe wena wa e tseba and then why o tswela pele go dira dilo tše wrong le tšeo di bonang gore tše di wrong because ke nagana gore o ne kgopolo ya go tseba go tenaganela wena gore ye ke ya inyaka ye a ke inyake ye ke ya inyaka ye a ke inyake re ka se re tšhomi ya gago e go dirišitšeng mang a se go dirišeng wena ka tlhaloganyo ya gago ga o kgone go tseba gore ntwe e wrong ye ke e dirang ye gape o sa le monnyane kudu gore o ka no tlhahla le mo o dula metseng o sa le monnyane kudu gore o ka no decide go no tlogela sekolo wa dula di-boyfriendeng wa dula ditšhoming wa dula gae bophelo bo bo senyang ke ba gago go sasa o tla be o tswela pele go šupa batswadi ka menwana go hlaka wena go sa hlake bona
so ge o dira ntwe e right mo bophelong o le ngwana a o dire le batswadi ba gago favor ge o tsena sekolo o bolaya ke pelo ya gore o rutege a o die le batswadi ba gago favor o tekagela foundation ya bophelo ba gago wena gore o tle o nyake go phela ka mokgwa wena o nyakang go phela ka gona right go jwale o nwa jwala a o tsene sekolo o a jola o tseba dilo tše wrong fela tše di leng right a o di nyake ebile ga o nyake go tepana o tsamaya mo go tsone sekolo ke number 1 sekolo ke number 1 ene ge e ka ba ge o se gona ka gae o ba o le boyfriendeng ga bo boyfriend ge ba go lebeletše ba bona makoti o ngwana gampe sese o ngwana thata bua ka keno mmago a ka no be a go dirisitše diphošo go tloga mo go fitla mola tatago a ka no be a go dirisitše diphošo go tloga mo go fitla mola mara go njwa le ko wena re ka se re go wena ra re o diriša ke ditšhomi mola e le gore wena o kgona go tidisa etela gore ke eng ntho e right ke eng ntho e seng right sekolo se bohlokwa ngwanaka mojolo o tlo no go šia ka dimpa wa go šia ka di-stress wa go šia ka dilo tše ka moka ga tšona wa bona re o mo botsana jwang 5 years nyana fela ye itlang o tla be o le motswadi o se tlo sa le ngwana ene wena ka mokgwa o phelang ka gona o ka tla dumela gore ngwana gago a tla phele ka mokgwa o phelang karabo ke aowa titukiše ngwanaka a se llata titukiše o boele sekolong o tsebe gore sekolo ke number 1 hlompho ke number 2 strata se paletše mmasepala that's why o bona go sene raspala go ne le mmasepala fela strata a senke se no ba le dilo tše botse ngwanaka o ka se phele strateng o ne le ga geno o ka se phele metseng ya batho o ne le ga geno le bolediša batswadi ba lena ka batho moroka a ke go leboge maubane gore ke boikgantšho boikano nna ke no kgopela ntho e teng mo go wena bophelo ke ba gago a se ba mmago phelo ke ba gago a se ba papago bophelo ke ba gago a se ba tšhomi boela sekolong legae ke la rena re tlhoang re foroma re rema dikgong re bereka mebereko wa ka gae re berekela lena o thomile go ratana one mengwaga me kae 13 years all right age ya gago ke nnyane kudu 13 years go njwa le go ka ima o tlo dira ke rala re wa no ima go njwa le go tlo diregang ka wena go ne bophelo bo bongwe se se go bophela o bakela batho mathata go njwa le go ka no dula le motho mmago a senya ke mothola a ka no tsoga go sasa a mmiletša mothola maphodisa re o robetse le ngwanaka ene o tlo swara dira dilo tše di dirang ke bana o tlogele tše di dirang ke batho ba bagolo nako ya bogolo e etla ka nako ya bogolo tša bogolo di tlo go palela o tlo nyaka tša bana dilo tša bogolo di boima kudu o no boela sekolong wa boela wa ba ngwana wa tlogela makgotla wa tlogela ditšhomi tše o phelang le tšona a di go iše felo o tlo loka o tlo ba right mara yeo e thomang ke bona e segale o tlo kgoga goba o tlo o tswela pele go nwa o tsebe gore ge motho wa mosadi a bona o ka re mebereko a e sa le gona o tlo feleletša ile gore o nagana o mongwe mmereko o e leng gore a o tlo ba ga botse a ke nyake gore ge re tswelela re tle re go kry-e o eme kua dikhoneng kua o emiša dillori ska tšea re batho ba le ba emišang dillori ba no thoma le kgone ba thomile gannyane go swana le ka mokgwa wena o dirang
o phela le ba diupa kere o re o riang phela le ba diupa alright ngwanokhi mma gore na mo phediše sengwana se ka dumela go ba le basadi ba babedi ka gare ga lapa mara le wena o ne diphoso ngwana a sepelwe o wa mo sepediša gore a ye go biletša papa a ne le batho ba eno a buala le bona ande gone jwa le wa bona re bophelo ba gage bo a senyega o blame batswadi a ke kwa go ne mo yena a te blamang gona gore nna ke dirile nto so bua le ka ngwana go o le motho o nyaka go phela se ka rata go blame batho lebelela tša gago diphoso pele before o ka ya go sola ba bangwe batho te tebelele wena pele te nyake wena pele ngwana o santse a ye sekolong ande ge e le gore o apala ngwano a ye camp a ye campong ya mo bana ba dulang gona ba go sekwe batswadi a le tlo dula le ngwana ka molagae e le lekgarebe le sone banna ba nyaka basadi ba go bereka bana ba makgarebe ka bontšhi matšatši a ba tsena sekolo e sa le monnyane ngwana ene o a bona re bophelo ba gabo gore bo jwang gong jwa le ke papage le mmage ba tlogane o dutse ka gae a bereke o ne 15 years gong jwa le batho ba sepela ba boela ga bo bona mebereko ya bulega ga o thoma ba re koko ke swereng ba re o ne matric a ke nao o neng o ka se re ke ne report tsamaya sekolong sese o tlo ba le mathata nna re ya go botja re bophelong ba batho ba bagolo bo wena o bonyakang wena nako ga gone jwa le sa dumela sekolo ena o llata ena go no re mma go tla go gapeletša gore papa go tla go gapeletša gore mang o mona wa titirela bophelo wa titirela dibiri o ka no dino wa kgobokantšha mabotlelo a go thoma tšatši le o noeleng go fitlha ka tšatši le o tlogelang a ka se go agele ntlo o ne question tše ding ngwana o tlo go botšiša e le wa gagwe a re mama ka nako batho ba ye sekolong wena bo o riang o ka se mmotse gore ka nako e la rena dikolobedi se gona o tlo kry-a tšhomi ya gago e ema mola ka koloi ye botse wena o tswelela o swere lebotlelo ka letsogo batho ba tlo leka go nyaka go ka go thuša wa kry-a ile gore a go ne nto ba ka go thušang ka yone gobane a o ne selo a wa tlogela sekolo because wa faila o tlogetse sekolo ka lebaka la re ditšhomi di ra re tlogele ene go botlhoko go tlogela selo ka lebaka la motho o mongwe cause a ka go tlogediša go sasa wa mmona wena a le kowe re emeleng ka mola re kgone go tsentšha ba le ba gešo and then re tlo le bona ge re fetša ratwa a ke a go dumediša ebile ke a go amogela ge ka ba isale o ditse gona fa go 96 dota number 3 f ka nnete ro re ikonemelela ka maoto ka miša letsogo la ka la go šaka re tanke ga te tanke ga bedi tanke ga rato a re a leboga ka gore yalo moroka a šiba we a ba amogele mongaka ga ke go leboge maubane magagešo re a leboga ke ba ga mang ke ba gang khuna ka tloporo ke nkguna mang maria o tsamaya le mang sese ke mang Phoshanko. le wena o nkguna Mm. okay ba ga nkguna phošia theeletša malome ka kapo o tla lefa melao ya radio ya kere ya re nape re tseneng ditabeng re kgopela gore le no ba
ka pela re kone ditaba tša lena nako re na e sa le kao malome ka kapa ke bao a re a leboga re gopela re difounu di beng silent re se ke ra bitša maina a dingaka dikereke ba porofeta mo moyeng re se ke ra tsenana ka ganong ke moka re boleleng dinnete fela le diputšo di arabiweng go ya ka mokgo di arabiwang ka gona se sengwe gape ka kapa dilo tše le di bonang mo dikgaetšedi tša ka ke di-camera ke sure gore lenane go lapetšeng tše kgolo le phela le lebogela mo difounung jale lebaka la gore di-camera tše di be gona ke lebaka la gore ntho ngwe le ngwe ye bolelwang ka mo e swantše e be on captured motho mongwe le o mongwe a bone a kwe gore le ge go ka diragala gore ba gankgona ge ba katle ba botša ba bangwe ba gankgona gore le be le sa bolele gabotse ka bona ka family tša bona kae e bane le bona bao ba tlabeng ba ba botša ba tlabe ba teponetše ka a go rialo gomme ga gone molato kgaetšedi ka setsopolwana se a latela ke moka ge o fetša go kwa setsopolwana se se khomotše o nape o tsene ditabeng maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga re a lebogaziše thobela ka kgašong nna ke nna maria nkgona ke tlile mo ka bothata ba go sokodiša ke pasa le go se roba le bošego ga ke ne pasa motswadi wa ka o tlhokofetša a sa ntirela pasa ka gae ga re ne batswadi ga re ne mme ga re ne tate ga re ne koko re šetše re le bana fela ka gae ga re robale bošego ge ke robetše mo lefestereng la ka go lla dikatse tšeo ke tša ka mo gae di ruile ke a butaka ge ke mmotša ke ra re tše dikatse tše re ya go di lahla sekgweng o gana ka tšona ke ne le ngwana o a neng le 10 years first bono ya ka bošego ga a robale o re o bona motho mo monyako o tsuba kwae ge ke tsoga bošego ke lebelela a gone motho a leng gona mo monyako ge ke tsošao o re nna a se ke robale ka mogae ga ke robale jwale ke a mmotša ke re go sego ka mogae o ria jwang metseng ya batho o re metseng ya batho ke a robala mare ka mogae ga ke robale so ke na le bothata bo bongwe mma rena o tlhokofetše ke tšwa go mohlapiša mmušareng ga se re tlhapišiwe ke tlhokofaletše ke ngwana ke dula ka Driefontein ke le boyfriendeng go tatage ngwana o ka re ke founela gae ke re ke tlhokofaletše ke ngwana ba re bona polane ka yena papa ga o mmolokile ka Driefontein ba rile ba ra go ne motho wa gankgona kwa dirapeng tša Driefontein so malome wa ka o dula ka Driefontein o agile ga ana pasa o dula le mosadi wa gagwe o tšwa Mmalebitsa so Driefontein ke mo ba boloketšeng ngwanaka ka mmolokile ba geno ba le kae ba le Tloporo a baya go tlile ra kgola ka ngwana kokwa ka wa mathomo ke ngwana mengwaga me kae wa kgweditše kae ke ngwana wa 7 months kwa 2023 ka di 30 tša January o tlhokile le o moteetee wa geno a tlang go tlile ra kgolwa ka o motee ngwana kokwa ka wa mathomo bomma gore na ba adoptilwe ka gankgone kokwa ka ba ne le bana ba babedi ngwannyana le mošimane ngwannyana mathomo o nyetšwe Hammanskraal so go šetše mošimane wa mafelelo o agile gona mola gaufi le gae re bomaki and then papa go ngwana o ka yena papa go ngwana o Driefontein o sa dula le yena ga ke sa dula le yena then taba ngwana o la le nku taba ngwana o la go ne motho a bolelang selo ka yona kgaetšedi she o be o ne nako e ka kang ko ga bo boyfriend ge ngwana a tlhokofala sa le ke tlhakana le ena ka 2022 wa dula gona kowe ee ka dula gona ko mara jwale o kgona go bona gore go jwale o blamela ba geno ntho e seng gona because ga go ne motswadi kapa di-elders tše di ka dumelang gore ngwana no tsamaya a ye go dula ga bo boyfriend and then bana ba go swana le seese moroka ba gona ka mo magaeng mo e leng gore ngwana o kgona go phela ka mokgwa a ratang batswadi ba mokgaleme a ska kwa ba bangwe ba bagolo ba meloko le metswalle ba mokgaleme a ska kwa because of yena o nyaka ntho yena a e nyakang then go sa ga wela ke mathata mo la tseleng e la ba mokgalemelang yona
ke mang wa swantšeng a reng because ke tloga ke dumela kudu gore go ka be go diragala gore ngwana o ba jutse pele maybe before a tlhokofala. a se a bašwa Okay, boyfriend ka rule ga re tsoga forogo a re tsamaye re ye go maloma gago ga se ke le gore ga botse ke nyaka go bolela le maloma a gago ke moporofeta motho wa gago. ba thwasa ba se tlhola sa thwasa o tlogetse thwaso a se a fetse Okay, so ra tsamaya ra go malome ge re fitlha kua mma malome a rela re malome ga a gona ga a tla a sebeke a gage o tlo tla be ke e tlang a wa ra dula fase ka fase ga motlhare ka rela ngwana malome ka re direla ngwana o porridge ka gore sa tlile o dulanyana mo gae a wa ngwana o la o diretse ngwana porridge a mpotsa ra wa ke feditše ka ra wa e tliše ke e fodiše ke moješe mma malome a ra owa ka gore dutse ka mo fase ga motlhare nna ke tla moješa o mojesitše teaspoon ya mathomo teaspoon ya bobedi ngwana a menekana ya ba go tlhokofala ga ngwana ka 1:00 ya mosegare e be e le Saturday ka o di-2 tlhokofaletse ka ga malome, o tlhokofaletše ka ga malome e be e le Saturday le ena malome o ngwana a tlhokofaletseng ka go yena a se tle polokong. malome o ngwana o tswetse ka ga malome o bolokilwe a etswa ka ga malome ka Driefontein. ka Driefontein Okay, re tswa go dira affidavit ya gore ngwana a bolokele kua ka gore koko rile ge re mo founela a re mmolokeleng gona moo ke ga malomago ra mmoloka gona koo mmago o kae o tlhokofetse mma a sala a tlhokofala ka 2014 and then go be o dula ga bo boyfriend le ngwana o be ditumelano tša batswadi di be di dirilwe go ba e nobile kgetho ya gago, ebile kgetho yaka ebile kgetho ya gago. why o kgethile go ya go dula ga bo boyfriend ga geno go le gona? nna ka ga e be ke sa phele gabotse e be ke le ngwane o koko a mpitšang moloi a mpotšang gore nna ke a loya gore why nna e be ke sa tsebe go swana le tšatši la mafelelo ga a tlo tlhokofaletše ka matsogong a ka e le nna le ena re le babedi a mpotša gore ke se ka be ka tswa ka gae ke se ka nyalwa go swana le go ke ile Driefontein ke se ka nyalwa ka re ke bitša bana ba ragolwa ka kua ke ba botša gore nna gape koko o re šeile ka mogae a ke tsebe gore o tlhokofetše gore go riegang ke tla ba ke nagana seo ba re koko a ka se tlhokofale re se gona so ka botšiša ka re le ra jwang gwa ba le ngwana mmane a ka o a mphetolang a mpotša gore nna ke bolaile koko e le ngwana mmane yago ke ena wa mogalane jwale se se mpotše mo kine kgone jwale wena le wo la latelana and then gone jwale le phela jwang lena e ka gae ke mathata re ne le babuti ba babedi go bereka mang ka moga geno a gone motho a berekang re bana fela re 4 jwale lena le phela kang rena re phela ka banna ba le phela ka banna ye ka ntle le gore o ye monneng bana ba gago ba ka seje o ne bana ba kae ke ne bana ba bararo and then ka gare ga o kwagala o ka re go tloga go goleng ka ga gwa senke wa gola ga botse and then ka gare ga seemo se wa no dia phošo wa belega bana wa be wa boa wa tipušeletša wa ba boa wa tipušeletša ka gare ga motlhako o ne o le ka gare ga ona o se ne pasa gore bana o ka ba ngwadiša ba kry-a sasa mara bana bona ba no ba gona ka gare ga metlhako ke ithutile gore ka bopi mma ka sa phela ka gae ka yona tsela e ya banna e tsela ya banna se se keng o tsamaya o dula ga bo banna ba ke tsamaya ke dula ga bo banna ba goba ke no ya bošego ka boa forogo napile ge go ka diagala gore o re ge o ile bošego go o boa forogo ba se ka go fa selo napile le bereka bua ke win or lose ino ba ka mokgong ke filo ke filo ge ke se ka fiwa ka fiwa le wena se se o bereka mmereko ye o thomile o ne mengwaga mekae ke semonnyane ke senketile ngwana o ne bana ba kae gone jale o o mowane o ne mengwaga mekae 12 years ne bokae 12 years wena ngwana ka 12 years gane o mogolo wena o ne mengwaga mekae 29 years 29 so nampile banna mmereko ge le o bereka like le gatlhana le di-challenge tše jwang ka mogare ntate kaka
ntate Moremi Thobe. e be ke swere malobanyana ke swere ka di-2 tša May ke swarelwa boyfriend ya ka papa ngwane wa ka wa Driefontein ge ke tloga kwa ke re ko tlhatswetša bana o šala dula le tšhomi ya ka kwa Driefontein gane bana ba go ba dula kae bana ba ka ba dula gae ba dula le ena o and then o re o tlhatswetša bana o e tswa kae o e ya kae ke tswa Driefontein ke ya Tloporo ke ya go tlhatswetša bana ke re o ba tlhokometša ba tlhatswetše washene ke nna ke ba tlhatswetšang o bola ka taba ya gone jwale recently so ae okay ka taba ke nto e sale ke ithoma koko a sa phela ya gore ke tlhatswetša bana ka di-weekende no ke nyaka ya gone jwale ae gone jwale ba dula leo nna ke no tla nako e ke ba tlišetša dijo ge ba re ba shotang ba mfounela ba re ao ba re shota nto e so goba ba ntata Driefontein re shota nto e so Driefontein o dula ga ma ke dula ga bo boyfriend gape ka re o se nantswetše ema wena sesege ore o šia le o le yena ka re ore o bereka mmerekong nambile bana ba gabotse ba šala le mang a butaka wa mathomo o tsamaya ka wheelchair maoto a mabedi le letsogo le a butaka o ke mošalang ka morago o be le go a sa tšee gabotse and then ka beke le kgone o ria bokae ka mmerekong a se taba gore ria bokae like go mphile ya sheba ore o mphile ya metsi go ba kaone mara sese gape a o dule boyfriend gone jwale be ke dula boyfriendeng before ke swara sale ke bua toronkong a ke sa ya kua re sa communicate o dutse nako e ka kang ko toronkong ke dutse kgwedi le beke tše pedi ke bona o a thinta tlhogo bolela se se go ria buang ke gore ya sela ntate Moremi ne be gore go thata fela go thata ne sona mbile mpotše mmo mmereko like banna ba šetše ba tseba gore le bereka mmerekong ba bangwe Ba ba bangwe. bangwe ba tsebe o lene di-client tše e leng tša lena le kgona go ba founela le ba checke goba bona ba founela lena goba eno ba gone gore ge o le kua polekeng ya boithabišo seno le maitšeng ba bantšhi re tlhakana tavene okay ee le proud ka life ka bophelo bo aowa a re proud ka yona nnete ke yona e re phedišang e dirang gore bana ba rena ba kgone go ja okay re nyaka go le thuša di-challenge tše le gahlanang le tšona ka gare ga mmereko mo gongwe maybe wa go thuša banna ka mokgwa wa ke mokgwa wa thobalano ne le gahlana le di-challenge tša mohutama go na le batho ba e leng gore ba re kwela botlhoko ba kgone gore fa something go na le batho ba bangwe ba e leng gore a ba re kwele botlhoko a re kwaneng ba gešo a se ona mme gone jwale a le ne dipasa le le ithumo mare bo abuti ba natso ba diretse ke mang o apaletseng ke go direla lena ba diretse ke ragadi wa Hammanskraal le na le di-birth certificate a re natso le tsene sekolo kae Mmagola primary school le thomile gona di-grade r di-grade what so fa le bana ba le ba le bona le ne karata tša clinic ee karata mose e ba le ID ko godimo le na le tšona tabeng ya dipasa a ke nape ke wara kudu ke tlo katana le bona ke tlo ba thuša re tla katana go swana le ka mokgola re ileng ra katana maobane nna kore ke wara ka taba ya gore aowa banna nyaka mmereko wa matsogo banna o banna le ra le ka diforong go apala le tlo go atlhafala mmerekong wa matsogo a kere ba nyaka dipasa le ka diforong ee ba nyaka ba dipasa nyaka dipasa o di tšea kae and then mo motseng mo mohlho mongwe go no tlhatswetša batho diwašene ba go leboge a go nyakege dipasa mosemo mohlho mongwe go aena ke batho ba bantšhi ba re ba botšang ka mokgwa nna be ke tshwere peace jopo Driefontein ga nene ya every Monday ke kry-a 200 okay ee ke no kolomaka fela ba mpha 200 ke a tseba gore ke reka 12,5 le voroso tše pedi e fedile mara ge le kry-ile letogo le a baballa le a bereka go a berekega nna ke a bereka go a bereka ne small o wanwa awa ba nwa ka moka ba le wena wanwa banna a ke le botšenne mmereko wa lena a se ona le hloka go hlapišiwa lapa la bo lena le ne le mathata ye nngwe ye ke ikwešišang ke yona ya gore koko wa lena le re ke motho e leng gore ba mo adoptile akere mmarena mmago lena ne so a re tsebe gore ga gabo o tswa le kae so tšeo ke a di bona mara
ba nna lokišang bophelo ba lena. Bana ba lena ba nna nagana ge ngwana gago a ka tseba gore gape mama o bereka mmereko moso. Ba šetše ba tlaetše. Šetše ba tlwaetše. Šetše ba tseba gore ge letšatši le subela re ka no bona go ema o monna goba go kokota o. Nambile dilo tše a nke di direga mo pele ga bana. Ngwana gago ke ngwanyana? Ke mošimanyana. O ke mošimane. And then wena firstborn ya go ke ngwanyana o ke mošimane? Nna ke bašimanyana ba babedi le ngwanyana o moteng. Ngwanyana malome ka o Tirifanteng ke ena motšereng malobanyana ke boa Toronkong. Wa tseba se sene seemo sa lena a se kgahle. Dipasa ke tlo gapeletša gore ba le riele. Ke tlo tsoga ke bona gore nka founela bomang and then ba lebelele gore go tlogeng morago kua ge le ngwadiša ka Home Affairs go diragetšeng gore le palelwe ke go kry-a dipasa. Fela mmereko le o berekang a bobane le tlo go atlhafala mmele. Le belegetše gona mola Tloporo mola? And then la thoma sekolo Tloporo, mošato wa Tloporo wa le recognize again? Wa re tseba. Ke nagana gore sentse le ba thomile primary level ya bona ko Tloporo e ka ba se sengwe sa disupo tša gore ke ba mo gae. A ke nagane gore e ka nape e ba thata ga kalo. Ya wa bona Maubane go bona ngwana le kgarebe a feletše ke tshepo ya tšohle a ba fetša re mmereko wa ka ga ebe o. Kore wa bona se mo bophelong ne re tsamaya re gahlana le mathata mantši. Mathata a le tlhagelang ke ile ka ba le o mongwe wa molwetši a ileng a ba ka gare ga bothata bo le leng ka gare ga bona. Ke ile ka mo thuša a fetša a tlogetše le gong jwale like o tlogetše mmerekong ebile o tekry-etše motho. Ke ne go dula fase ke bolele le bona ke ba botšiše gore go jwang mmereko wa lena o boima kudu ka lebaka la gore bokotsi ba ona ba mathomo ke gore bolwetši o ka sepela le bona, o ka bolawa, motho ga o mo tsebe, ga o tsebe le gore motho ke motho wa go phela le batho, ke motho wa go bolaya batho, motho ke motho o mompe ga ka kang. O no fetša e le gore la mafelelo o tsenela ko boetee le yena. Go sa na letswalo ntate Moremo. Ga go sa ne letswalo. Engwe le engwe ke yone. Gore ke o mogolo ke o monnyane go no swana. Andane ka letšatši o le o motee o kgone bona ba bakae? 1 2 3 4. 3 or 4. Gore nete bana ba je. So mara motho le a tseba re o kgona go fetoga. Gontse le ra re go ka kry-a mmereko wa berekiša matsogo a. Go ka sebe bonolo go na le mmereko le o berekang. Go tlo ba kaone. A ke nyako le botša maka go tlo ba kaone. Pušo re tlo le nyakela yona. Le lena re kgopela re re thušeng gore le kgone go thušega. Ntwa mathomo ga re kataneng ka taba ya dipasa. Ene go banna ke re banna ba e leng gore ba tla go lena e le ge ba nyaka go ntšhatlala a ba fele ba nagana re le batho. A re gane le hloka bupi ka gae. Banna a ba le nyakišeng mmereko. Ene ka nako nngwe Moroka ge o le motho o na le pelo go le nako nngwe o ka kgona go fa motho tšhelete go reka bupi wa se robale le ena. Ya kgonagala ewe wa no mo fa ka pelo ya go mo thuša. Bona gape seemo se wa tseba kudu ebile go ne ngwana le kgarebe a o tsebetša go sasa gore go tlo tsoga go le jwang, a o tsebetša mengwaga e tlang gore go tlo tsoga go le jwang. Ngwana motho go no rano ba ka gare ga seemo se sa gore banna ka moka ba tla ntšha bohloko go yena gomme ya ba tsela ya gage ya gore a kry-e tšhelete. Nomane e kweša bohloko. Tswalele yona Moroka.
a ke leboge maobane ke leboge batheeletši ke leboge babogedi kgole le kgausi go sasa ke tlo ba gona ka groblersdal ke tlo bereka ke tlo kgopela magagešo 4 ke tlo tšhaiša ke nyakoa ka gae re batho re phela le batho go ne mo gongwe santšeng re ye gona go ne mo go tlhagileng makhu santše re attende and then mokibelo ke tlo thoma go bereka ka boma 11-12 ka lebaka la gore go ne le mo ke santšeng ke ye gona magagešo go ne le mokgala bo mombe re phela le ena wa ga borena ba re ke mampana modimo o mogopotse o robetse boroko bo bogolo bale ke swanetše gore ke ye fao re be re šoma nae ke ye go mo phutha so batho ba seke ba makala ge ba e tla forogo ba ntlhoka and then sontaga ke tlo ba gona go thoma forogo go fihla gapela batho ba felelela and then re beile ditshebeletso di sa le gona magagešo ka lebaka la gore batho ba bangwe šetše ba kgopetše meberekong gore ba tla ba kry-e ditaelo tše tša ditshebeletso ba ka tla ba kry-a thušo and then ke bontšhe gape le gore Monday ke tlo no ba gona ka mo gae and then ka labobedi ba le ke paletšeng ke go ba bona ka kua Jan First ke tlo fihla ke tla le bona ka Jan First ka tla ka kgona go ka le thuša maubane nna ke a leboga go sasa a batle ka kua re ba thuše and then ka mokibelo ke mo ke reng re ya go attenda mahu a mabedi la ga boreki le la ka kua ga mampana la ga mešitwa la mampana so ke tlo thoma lata magagešo nna ke leboga kudu maobane ga ke go leboga le wena le team e ke berekang le yona le bagala ba bagešo ke a leboga